Украина деңиз дронлары Кара деңиз донанмасынын чокусу качканы Новороссийскке уҗум эттилер. Кече саат 3-тен соңра деңиз тарафынан бир чок шиддетле патламалар эшетилди. Шээрде телүке сигналы яңгырады. Сокаклар ве ялылар капатылды. Ерлі акимият Украинанын дронлар ве инсансыз кайыклар кулланып уҗум эткенин билдирди. Саба Русия мудафа назирлиги Украинанын 2 экипажсыз кайыкларыны жок эткенин кайд этти. Атеш Кара деңиз донанмасында ачылды. Рус аскерлери өзүнүн муаффакияттеринен мактанганда Новороссийск лиманынын фарклы жерлеринде бир чок янгынлар Google янгын хариталарында акс алды. Украина пилотсуз кайыкларынын операторлору, яны баш истихбарат идарасы ве СБУ бу уҗум акында да эч бир шай айтмадылар. Белли ки Новороссийск шымда Кара деңизде Русиянын эсас лиманыдыр ве деңиз базасыдыр. Украина мудафа кубетлери Кырымдагы ишгалчылардын базаларына ракеталар ве деңиз дронларын кулланып каршы бир сыра муаффакиятли уҗум япкан сон Русиянын Кара деңиз донанмасынын муйим бир кысмы Новороссийск лиманларына качты. Шу жумледен ракет ташыйчы кемелер да кеттилер. Новороссийск янында керчеклешкен bundan эвелки уҗумларынын ардында СБУ ве истихбарат мутахассислары турды. Кечкен ел августунун 4-тінде экипажсыз Сейбей русларынын Оленогорск Горник адлы буюк десант кемесине зарар берди. Бу күнгө кадар бу Украина инсансыз деңиз кайыкларынын эң узун иш месафеси edi. Украина мудафачылары кыйметли NASAMS ве Patriot ава мудафа системалары үчүн ракеталарны тезлештирген шекилде ала жаклар. Бу акта Америка Бирлешкен Девлеттери мудафа назира Вашингтон шаарында Украина мудафа назира Рустем Умеровнин Коршовнун ачык кысмында билдирди. Ллойд Остин 2 миллиард 300 миллион долларны тешкил эткен яңа мудафа жардым пакети акында сөз көрсөтүлгенин кайд этти. Амма билдирилмели ки топлашуунун ачык кысмында кошма зенит ракет системалары акында лав олмады. Цей пакет у рамках президентських повноважень надасть більше перехоплювачів ППО, протитанкової зброї та інших критичних боєприпасів із американських запасів. Це також дозволить Сполученим Штатам придбати більше ракет до систем Patriot і NASAMS, які буде надано у прискореному режимі шляхом зміни послідовності поставок іншим іноземним військовим. Остиннин илан эткени Америка анбарларынан сила берилмеси Украина көк мудафачыларына тезже кетирилмеси демектир. Америка сесинин айтканына көрө бу бир кач күн ичерисинде керчеклеше биле. Америка матбуатында Patriot комплекслеринин берилмеси энди июньнун 9-11 күнү кечирилежеги беклениле. О вакыт Вашингтонда НАТО саммити өткөрүлөжөк. Украиналы меслиятчысынын субъекти вактында Ллойд Остин Украинанын иттифак жолуна көпүр курмак үчүн адымлар япканын элан этти. Рустем Умеров да дипломатик улса да муайен эди. Сподіваємося, невдовзі Україна отримає запрошення до НАТО. Але зараз йдеться про збільшення наших можливостей та плани. Украинанын НАТОга кошулмак имканы акында Америка журналисттери Пентагондун векили Пэт Райдерге суалларны сеслендирдилер. Це не рішення США дозволяти вступ України чи ні. Це рішення альянсу з 32 країн. Звісно, наші дії полягають у тому, щоб збудувати міст для вступу України в НАТО. Тому частково ми працюємо з ними у плані оборонних можливостей не лише для того, щоб переконатися у спроможності України підтримувати їх у майбутньому, але і для оперативної сумісності на той день, коли Україна стане членом НАТО.
Bir haç kun evvelsi Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy Mudofaa naziri Rustem Umerovning o günde Ukrayna qorchalayıcılarına ne vaqt Patriot sistemalara kelejegini o'grenmek vazifasi olganını aytdı. Bu hava mudofaa sistemalarının da bir batareyasi berilmesi haqında iyun ayında Amerika Birleşken Devletleri prezidenti Joe Biden ilan etken edi. Aynı vaqtda Amerika ittifaqdaşlarını Ukraynaga daha fazla tejizatlarla yardım etmege çağırdı. Geçken haftalarda Romanya, Danimarka ve Almanya Patriotlarını Ukrayna askerlerine bergenlerini bildirdiler. Bundan evvel Rusya'nın balistik ve aerobalistik raketalarını kapatma kabiliyetine sahip olgan bu gibi 7 sistemaga acele ihtiyaç olgаны haqda laf yürsetiledi. Kırım hücumcuları sizin yardımınızga muhtaç. 48. ayrı hücum batalyonunun askerlerine erkun cebi maşinaları ve onlarını tamir etiluf, tibbi tahliye maşinaları, radyoelektron kureş tecizatları, FPV dronları ve istihbarat maşinaları, bağ tecizatları, şahsi korçalav cihazları ve da bir çok şeyler gerek. Bunların hepsi hücum batalyonunun şimdiki ihtiyaçlarıdır. Semedleşlerimizin umurunu korçalamağa ve şarkı cebinin en sıcak yönelişlerinde tecavüzcünü urup yok etmege imkan bergen tecizatlardır. Bu gibi ihtiyaçlarının aylık maliyeti milyonlarla grivnanı teşkil eti. Ama her bir grivna bugün pek mühimdir. Kırım hücumcuları sistemalı destekке muhtaç ve sizge kolay olgan bütün bakşış usullarını teklif etiler. Ekranlarınızda Monobank kartasının numarası var. QR kod vasıtası ile ise şimdiki ihtiyaçlar için yatırım yapabilirsiniz. Halkara tölemeler için ise PayPal var. Hatırlatmak gerek ki her bir grivna umumi galebemizni yakınlaştıra.